早起看世界，咱来关心是控制事。巴黎奥运7月2日就要开幕，即马有真侪运动员拢已经到法国巴黎，那维安嘛真重要，爱做甲真认真。尤其是即届嘅开幕典礼，选手游行毋是说运动场尔，即届是改坐船，会伫塞纳河接受民众嘅欢迎。嘛因为安尼时，维安搁较需要卡手。 巴黎市中心除了栅栏路将世界封锁，一寡路边的户外咖啡座嘛，亲像安尼用铁栏杆封起来。不过，这毋是为着新冠病毒疫情的封城措施，是奥运开幕期间的安全警戒。 Il y a trois principales menaces. Il y a une menace dite contestataire, il y a une menace qui est plutôt liée à la criminalité, à la délinquance, et puis il y a la question du terrorisme. L'attentat de masse. Ça, c'est le pire des scénarios du président de la République, c'est qu'il n'y a pas de réussite sans prise de risque. Mais que par contre, les prises de risque, il faut qu'elles soient atténuées par l'engagement de tous les moyens nécessaires. 这届巴黎奥运的选手游行，毋是传统大型比赛，由选手赛场一练，是坐船航行塞纳河差不多6公里，接受豪华观众的欢迎。所以法国军警双方对安全的维护，会当讲是真注重。已经安装完成的座位，由远警带特别训练过的警犬，用片来找出可疑的毒物。另外，根据法新社整理的这份维安地图，为埃菲尔铁塔倒边的开合开始，一路经过罗浮宫、巴黎圣保院，再搁到奥斯特里兹车站正边的区域。其中上靠近塞纳河畔的区域是所讲的反恐区，除了有奥运专用的通行证以外，人甲车拢袂使入去。范围搁较大的红色区域，行人甲骑脚踏车的民众也必须要有特别核发的通行证才会使入去。 多是礼拜，天主教教宗方济各照惯例对圣伯多禄广场的信众发表祈祷演讲，当然嘛特别提起特别举行的奥运盛会。Secondo l'antica tradizione, le Olimpiadi siano occasione per stabilire una tregua nelle guerre, dimostrando una sincera volontà di pace. 教宗伫祈祷文指出，为乌克兰中东到缅甸战争所带来的破坏甲死亡，大家看现现，战争无人会拢赢。教宗是希望奥运会当成为团结人心、走向和平的力量。公司新闻，戚家人编译。